जब समाज यलया गोसाले न्यागु आधुनिक लोक व चर्या होला प्याख सेनेजा कोचागुदु जब समाज या बौद्धिक लिसे सांस्कृतिक विभाग अन्तर्गत सांस्कृतिक कवय गोसाले ललित सांस्कृतिक समूह व्यवस्थापने 16 तक आधुनिक लोक व चर्या होला प्याख सेनेजा यागु ख मंगलबार ज्यापु प्रज्ञा भवने ज्याचो याना तालिमे बुतिका पिन्त गसी पौला लागु ख ज्याचोले याप समाज अध्यक्ष तीर्थलाल महर्जन प्रशिक्षार्थी तेत गसी पौला लाना दिगु खासा ज्याजो यकजी मदन महर्जन सिनतिका दिगु ख सांस्कृतिक उपसमिति पाखे गोसले दुगु ख वेको पनि अन्डोडे गु ग्रुप लिसा फिर जाते मतलब स्थान लाके ते मतलब सेना जिला अगर वेकअप में गु 3 मिनट को अनुरोध रूपते वेकअप थन छाया गु ते मतलब खी मस्ते त सेना यतिमा ग्वाल ना दियो कादैन वेकअप उन्दा न चाहिँ 3 मिनट को ते मतलब स्थान लाके ते सेना दियो कादैन वेकअप उन्दा नसको जोरदार बधाई तथा शुभकामना दिया छ आजिसं अभिभावक न जिउ या दंदो थोदंगा सिसनोले मस्तेदा स्कोला ददा आ न मेउ सिंस जिउ युजने वेकअप नु सुझाव न वया जुल अरे नादो वेकअप नु मा बोबिनु सुझाव खत जिसा आ नज विभाग प्रमुख जिन ध्यादिङ ल निर्देशक जुन ध्यादिङ उनके मंगले छौ जिउ कार्यक्रम जिजंगु जो थ पर्यटन टुरिज्म बोर्ड उकेलाई चाहिँ 6 जना जिउ समाज नयाँ बज्न ध्यान टुके बानको तो तैयार थे मस्ते दन छलाउनु थदेन टु थोसेना तो दन प्र्याक्टिस बि छिकपिन से माबोबिन से थिद हानो प्र्याक्टिस चलाई जिमसे चाहिँ दकसु फोन नम्बर दु दक कया दियो वो फोन नम्बर खता चाहिँ छिकपिन द जानकारी बि अथे बौद्धिक लिसे सांस्कृतिक विभागीय प्रमुख मोहन व्यञ्जनकार कोखा गदिगु ख ज्यापो समाज छि स्थापना जुसानी से छिगो कला छिगो संस्कृति सदा मगाटे गाडी हो नारा जना ठौ तक निरन्तर रूपमा छिसा तो यले देले सक्षितन बेबे जिगो छिसा सांस्कृतिक खेले छिटी बिदा मि हालिगु बाजा थागु प्याखौ होलिगु छिसा थने फे थासे सिनिकन याना छिसा तडोरगु सांस्कृतिक कार्यक्रम याना वया दु छिसा शेषु गुल ज्याचोले तालिमिया गुरुपी लिजेन्द्र महर्जन राजु महर्जन व मैया महर्जन यातना सम्मान यागु ख अथे ज्याचोले ललित सांस्कृतिक समूह निर्देशक हरिगोविन्द महर्जन गुरु लिजेन्द्र महर्जन अभिभावक पाखे विनय महर्जन आधुनिक लोक व चर्या हुला प्याख तालिमिया बारे थ गुनु गख तया दिगु ख जब समाज येला त गुरु पाके चाहिँ जिमी दुरोमा लिखि सुबात चेतना दुना सारा रासा वेक बिन जिम त गुरु प्याखमा सेन्यु जुन भाला बिया दिल
वेकता जिम्स ठुला मफुला इने जिम्स चाहिँ छन बसेर ओलिटु ओलिटो झि बेसिक लेभल या सोलाई कथा दिशा चाहिँ को फर्स्ट लेभल हिसाबले हिजो चाहिँ को पोजिसन ज्याजो सूर्य त वेकता जुन त अवसर ब्याज पनि यो सुविधा देख्न जुन अते थैयो अवसर लेब्दैन समाज बाने जिम्स चाहिँ जिम्बारी दियो पछके जुन ठाउँ जिमी म्या थाए म्या चाहिँ डान्स हान वे गर्न पाका खन ढाबलेला बाजी कठन ढाबलेला जिमी म्या चाहिँ छी जी दुङ त ढाबलेला छम बाजे पिन्छ छम पुर्खाइ पि मनु तेस थथे सीमा पिनावन ढगा ढास सक्ष्या फल्ने दै दिएको चाहिँ छोटो नमुना थे चोले छ उकिङ चाहिँ छिसँग चाहिँ जागुस माजे त चाहिँ तस्मै माइया माथेको ज्याजोले तालिमे बोती कापी प्रशिक्षार्थी त्यस थथगु प्रतिभा न्यपगु ख